bantu bacu meze muti. Iyi ni urugo rwiza TV channel ibagezaho amakuru atandukanye yibanda ku muryango. Ubu tubazaniye inkuru ivuga ko abahanga muri siyansi batangaje urutonde rw'abakobwa b'ibyamamare bafite uburanga karemano kurusha abandi ku isi. Umukobwa mwiza ku isi hagendewe ku bushakashatsi bwa siyansi burimo isura nziza ku bice by'umubiri bikoze n'ibindi, yabaye umunyamideli Bella Hadid w'imyaka 23 ukomoka muri Amerika. Bella Hadid uwanze kwibagisha ngo yigire mwiza cyane, yatowe n'abahanga muri siyansi ko ari we uremwe neza kurusha ibindi byamamare ku isi. Uyu mukobwa w'imyaka 23 yatsinze ibyamamare birimo Beyonce wa kabiri, Ariana Grande, Taylor Swift, Kate Moss, Scarlett Johansson, Natalie Portman, Katy Perry na Cara Delevingne. Isabel K. Hadid uzwi nka Bella Hadid yatsinze aya manota aho ngo yuje ibisabwa byo kuremwa neza ku kigero cya 94%, mu gihe Beyonce wa kabiri yagize 92%. Ibi bipimo byo ngo byafashwe hagendewe ku buryo bw'abagiriki bwo gupima ubwiza hagendewe ku buryo bugaragara umuntu arimwemo, nk'uko n'ibice by'umubiri we birimo amaso, amazuru, amatwi n'ibindi birimo, ari byo Golden Relation of Beauty FRO. Aba bareba niba bidahengamye, bitari binini cyane n'ibindi. Umuganga watangaje urutonde yitwa Dr. Julian De Silva, uyobora Center of Advanced Facial Cosmetic and Plastic Surgery mu mujyi wa London. Bella Hadid usanzwe ari umunyamideli ni umuvandimwe w'undi munyamideli witwa Gigi Hadid wahoze ari umukunzi w'umuhanzi The Weeknd, nyuma baza gutandukana. Ngibyo ibibera hirya no hino ku isi, ni ibitangaza gusa. Tuzakomeza kubibagezaho, gusa turabasaba kudushigikira mukanda ijambo subscribe cyangwa se abone, bityo mukaba muduhesha amahirwe muri uyu murimo, binatuma mubona video zacu zigisohoka. Turabibutsa ko ari urugo rwiza TV channel ibagezaho amakuru atandukanye yibanda ku muryango. Tubashimiye naho ubutaha. Bye bye.